Ahi twaza kuhikira omu maka ga Enock Tumusiime twashanga bashobangirirwe bwanyuma y'enju yabo kukwatwa omuriro gukacwekyereza byona ebyaba biri mu nju egi bikaba omuyonga kandi tubashahuramu kantu koona. Zabasire saa 5 kuza kureba nareba ekiika kyaraba omunju nyinza kurabaho hati nikwe kwetabarano tukiza tukaronda okutwakubasa kugira okutwakuyamba enju ebere kingire so twalemesebwa omuriro munda ogubere gwizwire reruho ubwo muntu rayitaga kukwaturwaho na munonga abembezi bitu aba government yitu nyamurungi ya President Museveni na munonga abembezi bitu aba hansi okwika mu government ya rwagati LC5 omukugamba n'abakama b'ekeegi bagira ngu n'obwa hati tibakumanya ekirugirireho okusya kw'enju yabo. Twagenda twaza kuhinga n'abaana bagenda y'isomero twasiga enju twagikinga bitwe twaza mu cyo kuhinga twaba turiho ko ndiyo namara kuhinga ndiyo ninyiza umusigazi nankatinka Richard Anterresumu atamanye enju yasi kasenzu yahisibwa ki nanyenyurukanga kuza kuhikaha nabo babasubirwe nasanga umuriro madirisa gahire atakina umuntu ahakuraba nasange hire nyina abana bana bariyo mu isomero tubinde cyakoswara nanyonye nkatinki ne sente zanje zazira umuzahira nyere kwetaga nyetaga ubuyambi akuba egesa abintu byone byagira mutinyine nako kubyamira tinyine nako kwesweka nakasenta kakarumu kahiramu mbwenu wena ndyaho n'ikiciro tinkumanya hindarare ni government na ningisaba ya government ya Museveni ize nyambe weno wakubasa kwenda kuhwera ekeegi nobasa kurabira ahasi mweegi 0788 977 233 eri omu mazina ga Tumusiime Enock Gashakwa Onesimus Ndyanabo.